Fabewoso. Okay, welcome back. 24 minutes after 8. Hi, Jason Simon, Adon 106.3. Brasso, say Fabewoso Jumedine, de bro. Yeah, can't idea back when they minu in here, kese pan, free SHS, near Sadi, a computer placement, ni who's so how do you know, Eddie Abba. Yedi Kakacho say probably 2016 election campaign, one of the major policies of the New Patriotic Party, the matter of free SHS. One major policy na edda wana koma so, especially then flag bearer Nana Danko Akufo-Addo say baby okwa probobia for the past 8 years. He was very consistent and was saying say Ghana fwe say motu abama eye me Nana Danko Akufo-Addo Bibia ni ho ebeya consider say ene free SHS ho hyehyɛ no mintimi emfa ento akwam. Well, Nana Ede Osie eye oya na se Nana Ede eye Osie ajakakra ahyema na eno ehon komo enso ene placement won sensem no ana no peye de ebe wo so benya akonya na oso atim do adwen chaba how ni bi ne komo ni bi nso a akoso free SHS in commercial ne ho ase eyi ni ti na titu Domkuma one war eye Mrashebedwam ene wate se kane deputy minister ye Rokuje to Ablakwa de komo bebre atuja. Prior to that na many professor eye Amankwanso kasa in kasem nyina se the trading upon Yankopon ase ene de free SHS won hyehyɛ no pa twim ni nyina no ade a aba se ebegina prekope yenkona ye Rokuje to Ablakwa enkomo ni bia no pe yedi ye ene se ampa bibia di adanse se free SHS won hyehyɛ ne de aye ne ho bibia ewo Oko kenkan eye New Patriotic Party bra woni epe tumi aba abanyamu no enkoma woni de tudwa na enei ade pote pa won eya na Erokuje Ablakwa susu se eye progressively free enhyehyɛ na NDC amanyoko no ejato ho no eno anode ba some reminders Oko New Patriotic Party eye woni manifesto mu among some of the reasons in free SHS one dey ban nchiremu ni bia one dey buy any the type of free SHS one kan wasem no Oko one manifesto mu say the core elements of the program shall be a free education for all Ghanaian children up to senior high school to ease the burden on parents and guardians while encouraging them to assume their responsibility for the social upbringing and parental control of their children. Ensi hwa wone de nchiremu bebre aba ewo hanum say yebekọ near the Sanchez, but ye dwell on this trimpa New Patriotic Party at the by and pay utie Domkuma through Rokuje to Ablakwa one su say di kan ehyehyɛ ne bɔhyɛ social contraja aban edema one Ghana for esinto kese pa abem aban mra na ombagin tum say ene as a result of say sikasem ho ntoto ya enko yi no enu nti na ene de won ede first years no ana ehya ase aban san tonko so nyintum say progressively free addition ana won de ba na nya ne kweda say stream 1 2 3 ni nyina no ade a free SHS o say kokobon so nkoma aban eba bia sonko a obetwiri sikasem ahoɔden afiri a o say entimi prekope entimi nyese aban de ne ho beto so say fangu sika no ade a ebeboa kese pa ne sentini say enye kwa na determinant eba eboa hodo a ene fangu ho asem ye de ko until you are not able to rely on fango as one major source ebeboa ama free SHS unsemi sustainable and so we're raising issues about a need ade ba ko eya tosin so ene se omo a saa nhyehyɛ we no ekava omo a saa nhyehyɛ we ekava omo eno so ho asɛm ode aba but enkamfo nyina no ye de anima no se ene de free SHS ho hyehyɛ etimi adimu a ene sa etienei obehwa computer placement so adwumako no so no wono dia wono ya ne se essence wonya resource no wono so de abefo kwan so ede nkwada a won tworo nsɔhwe a won modern boso ani no etutu suku mia ahodo pi ka we yakem NDC amanyoko no akase but for probably omo 40 schools a won see no matters of enrollment for this free SHS aban we implement no so no nke ho asem ebe kana but yemra computer placement esemna ko ekesene ne anhyase ne enhyase nra ba asem bisa ne se kwan ben na ebe fa so a enkoye te se de bia da
I had to say a Fabewoso festival be a celebrity say no pano me am tie kwabna sante nei obehu sebe manu sisim na so me need dem bia na e de makọ ba bia sinto school for the blind and as a deaf me am tie me bema ene obehu na makopie e wo eye ma school me am tie e bia schools am fa nyina no me fa schools e wo asante mantem nko ba ko mienu miensa nine choices nyina no school nyina gina asante mantem me hu na makopie tifi mantem nti san komo ni sa sinto ni sa how ya eba awofo ne mofra fa nyina no e kwan ben ne ye fa so a ye si sa how yi enye ne na make a na enye kyera so but adopem de ye pese no hu nyina se wan ka support ya wutie me no ade ba ko so a eyi ni ho adi ni se ene yi se me ye wofo na ye de me ba koto atifi mantem ye de ba koto infini mantem ye de ba koto framantem a de ekoso ne se awofo nyina asinkete se bia metene me bani hode a enya de amemra ko school o baby foforo bia na asembisa ne se why ana enko saa bia ho ana hwan na yetua sika man se onsesa bibi na bibi mehye bibi na yentimi nya ahanom baby nko na no da eno ada ya asem na meken ye okane soafo bi ofre me a oka asem kire me se ene ne de hye bi baby ade koto ye san sinto e wona pom di wonsem ti no na okosere mpanyimfo se nka woni betima sakire mu kakra ene ho asem koye kana na mom tie komo na na obi etime yi niti se o ma me ABC in terms of sika metimi aboa na masesa sa hyebre no de akoba from na se wonko ho a kwamna santi ba na enkwa na enu achi nso no adenti na hyehyɛ bia ni hɔ titu se ba mmerɛ yo ne sintom ɛwɔ mofra ne bia fam a yentimi mfa hyehyɛ engu akwa mu emma sa haw ne yo ne no efuro prekope ma afo no ene emofra no computer placement ho komo de yɛka se yedi a ade ɛsaya ne sa nemom ene de wo benya akwanya so de waje nkyeraba se yentutu ye hofo na yemfa mbewo so na yenhwɛ se free SHS alongside computer placement yi ehun hyehyɛ ne ehun tutuye no anyebia no enam ne kwa so a ene sana